Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Wen, marikwanang. Napan ko mataing gatangan ni Inting iti baro at t-shirt na. Ay ka, nasaya at amare, tanay. Idi na minsan anapan nag-duty je barangay hall. Pisang tikili-kili je t-shirt na. Ay, wen nga rod, mare. Ay, kat no insuot na adagos jay ginatang ko at t-shirt na. Si Kangay marituyang. Saan ka matagtagari dita? Sa nagtagtagaray ko kumaray, taadda big-big-bigag. Nay, anyat big-bigam. Day tapalda marikwanang. Nay, apay day to'y paldak. Kasta matikulor di paldak ama pukpukaw. Anya? Ay, saus. Delikado kan, marikwanang. Ay, agbibig-big ka, Mike. Kano ginatang ko na ito'y ijay ukay-ukay. San ka nga ron nga agungot Ibagbagak laang may. Ay talaga makaungatak. Agbibig-big ka. Si kapay mo't ako marek. Kahit sabong-sabungan analabaga gayam di mapukpukaw apaldak. Sa bali nga ron daytoy, pungutang ka man. No kayat mo akatag dinanong ka. Ay, ups. Kalma kayaw. Awan, ti agdinanog kan agpinungot ditoy. Pagsasaritahan tayo anaimbag day tabanag. Ay, sapay kita-kitaan na to'y paldak. Paldak daytoy! Ay! Ay, maritoyang agawid ka pailaang. Tanay, pimodot ti ulaw ni marikwanag. Ay oray siya, napudot mo ti ulok, maray. Ay, agawid ka pailaang, marituyang. Sigin Ay, amo ko no ayan jay paldak analabaga. Nasaya at may, tapno saan mo ngay pabiro kanyak. Nakakita am ngay. Kini marikwanang insuot nan. Anya, kini kumari makwanang. Kayat mo asawain. Wan, sinukit na idi imbilag ko di tarwar. Anya. Idi pay lang, amo ko na pagin interesan na jay paldak. Ha? Kasanom nga mau. Kat no sang kakita na numapanak gumatang ijay tirsina na. Kat bayamon kukwanan. Ay sana mabalay. Nangina ti pinanggatang ko ijay paldak. Itad ko lang kan kwa na. Sana mabali na. Sagmamano ay tipalda. Manaw ti pananggatang mau. Ay nangina, hinulhulugak day jay ijay Bombay. Ha? Iso asan amabalay, ajak alaan kan kwa na. Ha? Bawyak day jay paldak. Kasano ang mabawim ngay? Ay kat makiapak Ay maditikas ta, tuyang. Ay sos, jak ugali ti agsukit iti saan ko ako kwa. Kunak ay sukitan. Di lamanin sumsumrag dita panunot mau. Nag-istampay ka man ninja tersina ni kagawad ko anang. Inururay ko dyan gatangam akapi. Sa anak ang nagistambay, Inteng. Naganawa ak. Anya? Inanawak da marituyang kan marikwanang. Ha? Ay no awanak ananganawa kadakwada. Ay nagpinungot kan nagdinanog dakuman. Aguray ka. Apay nga man? Big-big-bigan ngamin ni marituyang jepalda ni marikwanang apalda na kano. Itamang pa mapasamak day ta iti pakasaritaan dito kabildatan. Ay, win nga rod. Angip. Amangin matnupod no, apalda ni marituyang tinsuot ni kagawad ko anak. Ay, jak amo. No asino kadakwada ti agibagbaga itipod no. Kagawad ko anang. Amangan mo't no palda ni nanatuyang day ta insuot mau. Anya?
Nakadanon ka na kayon dayta nga isyaw. Wain kagawad. Kasla asaw ka nagparta ka nagwaras. Ay, unay matan. Jak laki di makagatangan iti paldak. Mas dawa ka. Naglakat ti sabong-sabungan na palday ja ukay-ukay. Kunad na pa'y namuak a plano nga aramidan ni nanatuyang. Anya plano dayta? Idarum na kakanaw. Anya? Uray makadanon kayo kanoy di kangatuan a pangukuman. Tilay bagbaga na mo dayjay. Apay ti kunana mabutengak. Idarum na ka. Gapo iti sabong-sabungan na palda. Nagrabaw arasawn. Bye-bye amdi ta. At damot gayam paldam nanatuyang. Apay bigbig-bigam je palda ni nanakwanang. Nalabaga je mapukpukaw apaldak. Yelaw day suot ko ita. Talaga gayam ang mahilig ka iti sabong-sabungan apalda nanatuyang. Katuan na. Siyak ti original anang isuot iti kastoy apalda dito kabildatan. Tinulad daklaang dagiti kukumaray. Kasta ka di, nana? Wow, mala, glisi ka man kit di tapag na. Ne, papanamaya, nana. Inak agreklamo kindi kapitan. Saan ang mabalinday ito nga aramidan di kumaray? Kasano ngay no addan tumanen makurso na daan na apaldak? Kat sukitin nan tumanan. Saan ni kagawad ko anang tinakajutay? Nasaya at mag no awan. Anya tinagrerian nyo, aya? Sinukit na di paldak, kapitan. Amo maray, narigatag pagpabasol, Sanak ngagpagpabasaw, kapitan. Talaga sinukit na di palda. Ada pa manaknak mo? Saan ka di pa'y nga umdas a pamanaknak, di nakitak nga insuot nan di palda? Kit no nagado asabong-sabungan apal da iji palingke. Ay na, kapitan, mabigbig ko nga raw. Dayjay di palda. Ay, nakababain, tapal dala ti pagrerian nyo nga kumare. Kababay na talaga, kapitan. Ngam talaga mat nga iso dayjay di paldak. Di namot kayat nga isublay. Ay, tapno malpas ti gulo niya. Kasaritak taw ni kagawad ko anang. Wain, kapitan, ibagam nga isubli na di paldak. Tapno sumarda nga kaong ngagsaw. Kagawad ko anang, nakapinpintas. Nga uray no baag. Amo konti bagam, kapitan. Di mo nituloy. Naglaing kanta mo? Ibagam nga isubli kon je big-big-bigan ni Maritoya nga paldana. Data ko mga rod at talaga ti ibaga kagawad. Ay, kapitan. Patsam ka da sinukit ko da ito'y apalda. Amok akabailan ti gumatang iti palda asabong-sabungan. Nga uray manu. Panggapwak ko maamang sukit iti da ito'y. Saan na bali? Makaawat kalatan Itid mo latan tapno malpasin. Ay, Saan na bali ta napimpintas ka ng iso? sige manlangan. Itad ko man lakang kwanan. Very good, kagawad. Warag, dito'y kamampay la tersenak. Apay kagawad. Kaya't ko si katag sakse, iti panangyawat ko kan ni Marituyang iti da ito'y big-big-bigan na paldak. Itad mo talaga? Kawan iso matitungtungan mi kan ni kapitan. Oray no kukwak mo da ito'y. Awan na sakit abakarang mau kagawad. Ay, nasakit Angam, anyat maramidak ngay. Itad kulatan tap nagtalnan. Sabagay. Ay, sana balay. Tada saritaan mi kan anti mabanang. Aw, anya day ta? Mapan kamin to ija ilay, ta ingkam agpili iti paldamay. Ay, nasaysaya at pa'y kagawad. Kandi utultuladin ngamin ti palda ni nanatuyang. Nay, aday ta ni Marituyang. Yahay! Adda akaw marikwan ang Nasaya at mate. Imbaga ngamin ni Badungkaw, apapaumayon na kano dito tersinam. Wen, tayawat ko kan kaday te palda. Ay na. Thank you, Maray, thank you. Kukwamaw. Ay, kukwak mo't ngamin dito talaga. Maray. Apay, aday bagam. Pumimpintas ka, mate. Ay na, oray saan mo nga ibaga dayta. Amok daytan. Nay,
Aping adda ka mo dito'y kwaraw. Imbaga ngamin ni kagawad ko anang, asaksi akano iti panangyawat na ken ka iti dayta apalda. Kasta ka day? Wen, tapnada pa managnag nga intad kunday tapaldakan ka. Awanin. Nalpasan tigulo iti nagbaitan da marito yang ken kagawad ko anang. Ay kat nasaya at ano kasta? Nag-shake hands da pa yun. Nakitam. Imbaga ni Kwarog. Nakita na pa nga inyawat ni kagawad ko anang jepalda ka ni marito yang. Ay, isumot lagayam nga awisin nak ni Marikwanang amapan kami gumatang iti paldana ijay ilay. No adamot makurso na daam di mga lakamay. Ikanak iti paggatang ko. Uni! Day talaga yam. Mano aya, ti palda, kaya't mo agatangay. May salaeng. Ay? Anwak ngay ti ado apalda. Badang! Hey! Adda kanya kung dati paldak. Iso day tayo paldam akong kunam? Wen, iso day taon. Ne. Kas labasit magking ka. Day, nagkiting pa'y. Oray Ay, makita na kita nagningisit at umang maun. Nay, sapi agkurkurseng. Anya kamutin, imbis nga'y bagam abagay ko. Basit at talaga king ka day tuyang. Sa anak nga rod nga agang angas sa tapno saan ang maikat jay butunis na. May salaeng ti kayat asawan day ta. Saan mo ako ko day ta? Ayagtal na ka man, kukwak kunak lang nga rodan. Nay, jay sa tricycle ni Kwarog day jay. Wait, nakita ka naglugan dagiti ko kumarem. Nagpailin sa may. Apay ayan wag pailid ah. Mapandan samot gumatang iti paldada. Kat bayam ah. Sa nabalit na alam mo day ta paldamaon. Ay, ay saus, basit ngagpaiso kanyak dayto apalda. Kasla saan nga iso dayto ye palda. Wanya, agawid tayaon. Wan, Kwarog. Ay na, nakagatang kami ni iti paldami kan na antem. Ay, nagmayat jay napili ta apalda, mare. Huwag nga road, nakasale. Nalaka, kan nagpintas. Bagay na bagay, Tanya. Ala, aglugan kayo nga rudain, tanay, sumit ngitangin. Nagbayag kayo mo't nagpili iti paldayaw. Kwarog, una-unak man nga itulod ijay balay. Tanay, agur-uray ni uncle mo. Jakpay ngamin nakaluto. Wanantay. Uray maudi akong tawa mo lakay kong aguroray kanyak. Aiwen, amare. Na, din samot marituyang jay nakatakder iti sangwan at ti balay da. Ne, huwag ngagpaisaw. Kaslapad padaanan na ti isa sang pita. Ay, agririmanin tasaan ta nga inayaban nagpailay. Kasano ko mga ayaban takadama paldanan. Antay. Nakadanon tayo diti parangan yaw. Agyaman na, Kwarog. Mala, umuna ako na bumaba. Masapa ak itama pan ijay tersena ni Kumarik Akwanan, inteng. Una. Nalpas mo ti trabahong dito balay. Agawid akto inton pa nagluluto, iti pangal daw. Malaing ka. Mapan kuman mo't ipasikat da ito kabarbaro apalda. Bagbagay mo day takas la uniform apaldam. Kasla uniform asasawam mat. Naggatangay nyo iti data? Ijay ukay-ukay Yay, nagdakil. Kasla nadakkelan da ay uniform. Nakasapsapa pa'y laeng. Di ka pa'y nalpasan na ginaw. Rumor ka manay. Wen, tanakitak ni Kumarik abanang ije tersina ni Marikwanang. Mapanak la makiin ni storyamet Agmalmalam ka man ijayay. Agawid akmet lada gaus. Nya kalakit din aya. Ti makiin ni storya laeng metket tiliwliwak. Iparit mo ba'y? Hala nga raw, ingkat. Marikwanang, inusar mo mo't gaya mo jay paldam nagpadaan ta. Ay kuwan
Jacqueline na baanon. Ay, uray siya. Jakmat linabaanan. Bagay tagayam ti kasti apaldaan niya. Katuwan. Ay na, kasla malagip ko di high school ak. Kasto ti uniforme mi ide. Plan-plan sa akin di analaeng. Tapno saan amak ko so jay plates na. Agpadpada tamaray. Kasta mo't iditi inararamid ka. Ay na, no intugot da kumamat. Di kasta kumamat ti palda. Ha? Anya nga ti makunam, iti da iti apalda nga inokay may marituyang. Bagay may? Kasla isumat day ta jay. Jay. Ay sos! Sumromantiki naman nagbibig-big mon. Jay paldak iday. Anya. Wan, iso day ta. Nagbayag ko na birbirukan. Marituyang! Ayagtal na ka marikwanang. Ay, iso day ta jay paldak iday. Insuot ni maribanang. Ay unay kamatan marituyang. Ay bigbigam matla aminan. Di ka mabahin iti kasta nga ugalim, ah? Ah? Ah, Ong tanda kan no kasta ka, Marituyang. Bigbigam amin ang apaldami kan ni Maribanang. Ay, agsisiina tayo no kasta ka. ha. Ginatang mi dayto iti 2 iti 10 pesos maray. Awan resibo na. Ha? Ngam amak dyan nagatangan mi a pwesto. No kayat mo, kuyo ganda kay Jay. Tapno mamati ka, asaan mo ako kwadag ito apalda. Kasta ay ako kumaray. Ay, hehe, pasensya andakon Pasensya. Amangan no ipadamag mo manan. Wenno iwaras mo iti intero a barangay tayo. Asinukit mi ti paldam ijen ang ibalay bayam. Ay na, pasensya andak ka din ko kumaray. Kabaw kun salada itaw. Adda ka ngamin kabkabaw kun no daduma. Ay, nanatoyang aya. Agpanunot ka pa'y ngamin nga umuna. Sakbay nga agpabasol ken agsao ka. Tapno saan da ka aguraan, dagiti ko kumaren. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaisunat. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.